Hayatning ikkinchi kuni. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim sıratal lezîne en'amte aleyhim ghayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Oy marades kızım kanı bitta bermenge padarkan maş kızımga. Mana o sizin mana xizmatingizga minnatli. Hayatınız mübarek bo'lsin. Kelaver bittasini top. Qarab tur Aminasi. Amina. Muhammadga qarab tur. Allohus samad lam yalid va lam yulad va lam lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huval aliyyul azim. Aylanay oğlum. Bundan ham ko'pini yodlang. Yurtni iymonga boy bo'ling o'g'lim. Hayotingiz bilan qani ber. Mana padat. To'xtang, aka. Mana. Shapog'imiz o'rab tur. Shoshib pishib katta tapchkan kiyib Boring, ketdi. tapchkangizni Padarga yetadi. Hisoblang. Boring, tapchkangizni almashtirib keling. O'zingiznikini kiying-da, o'g'lim. Otangiznikini kiyib olsin. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Yana. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina An'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim veleddallin. Amin. Aylanay oğlum, rahmat oğlum, iymonga boy bo'ling. Hayotlaringiz muborak bo'lsin. Mana o'g'limga. Rahmat. Bo'pti. Qani qattiq ayting. Robballadina fitna sanataqina zabannar. Inna atoyna chalchasar. Acha huval abtar. Aylanay oğlum, azal oğlum, iymonga boy bo'ling. Yana ko'p yodlang, bo'ptimi? Qani men o'g'limkini bering. Mana o'g'lim. Endi ne sendan katta. Ha, ochib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim.